Sebo wa itse gona no hanga patlama mole ka ona marago wa ka patlama mole ka re massage o mpresa ga one fela mole getleng go gora re mas go gora re ngire mo mare ko makala letsogo la go setse le tsene ka position we ke sa itseng gore le fitile dio tso tlo ona marago la fitile kala re pusa re batla go tsena go pala kane la go bangena ke bona ba lo hlamba kuni na botisa kala re pusa re batla go tsena go pala kane la go bangena ke bona ba lo hlamba kuni na botisa. Hello, hi guys, it's Bundengese here. We are back again. Come to podcast. Remember, usitlisitsa ke Sly J Next Multimedia, where quality meets creativity. Ka jeno ke le tshwaretse ana sister before nna ke ba ko Moja Love before ke ba party ya Moja Love ke ena motho mathomo a ntshitseng ko Moja Love, you know. Little did I know her, man, it's Kalenyana le nna ke tlabe ke dumbetse ka da so she's here re tobolela le ena ena ka dilonyana tse baya, you know, re no re tswaka ntsha ra mixer but before ke mo dumbetsa guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel Come to Podcast with Sibundengese, and also follow us on TikTok, lebitso ke le one, Facebook, Instagram, everywhere. Ke Twitter fela re senang yona for now. My friend, how are you? Chamaka All right, mara. ke siame E gale ke sa o bone yo. phita ke le di celebrity news bo No, e seng biao. re le batla ka di camera ga re le batla re batla di autographs No, a ke re benong eish. Hape no lo tsena go ke tsabo bitsa di shopo ka mabitsi. Na le shopo engwe ya rona ke Sputari Chaba ho ya go yona mo complex o tsena. Le batho ba le ro ba uthuse bana ba nyaka di pictures so bana o tsena bana go nna stele go ntlong o nya gore mara you know I mean like you used to that. How are you ma? ke sharp Chamaka ke I siame know man, I know. ke go arabe ka sona ke siame Yeah, no o boele go heno. ke boele gae. Okay, for ba ileng gore aba o itse a ke itse ba sa o itse ba phela kae mara ba ileng gore aba o itse introduce yourself to our viewers ba bolella gore re na le mang today. Mo gaetsho dumela ka kwano ka mo Scamto podcast le na le Maneo Magoleng, a plus size activist ga ke ipoka ka re ke Nas Dudla mafetlha le fura la modimo. I'm a plus size activist, I'm a fashion model, Ostufuza reality TV show star Moja Love Ostufuza la yiza ke re bobotle. Yes, I'm also a plus size DJ, soul and R&B plus size DJ ke ba yalo. Yeah. Yes, yeah. Ke tswa Moruleng. Ke a utlwela Moruleng a ke so veda. Ko gae ke ko Moruleng. Yeah. Go le gantsi o kra motho ntsare o tswa Rustenburg ga se Rustenburg. Okay. Rustenburg e khakala, I think gore ga ke namela. Rustenburg ne le toropo ya rona ya khale ne re berekisa as our town khale na go ise go ne le Moruleng mall. Yeah. And I think ona no from go Moruleng go ya go bontsha gore go khakala. From go Moruleng go ya go Rustenburg maybe ke 80 rand gona no. Awa. Yes. So Moruleng o after bo Rustenburg bo mo go se bo Sun City. Sun City Moruleng ke after. Yes, ke after. So nna khona mos. Ke nna khakala tot. Mar Sun City ke haufinya. Yeah, from Sun City bo ma 15 to 20 minutes. I think from my place to go high from to Sun City ke patela bo ma 15 17 rand ke local. So he batho ba tloga mo ba tlhaka di tlho ba thabile thata ba dronga ke Sun City wena re a wa mahana mo wena o tsena go re ya go Spaza. Ke next door like Alright. So ke ausi le kgarebe la ko Moruleng ke goletse ko Moruleng but ke full time mo Soshanguve. Anyway, Soshanguve is my second home. Yeah. Mama ga o tlhaga ka mo family ya bo Mametso ka fa. Okay. Aba nyalwa ko Moruleng. So ko Moruleng ke go ha o ranya lo go kholebana na ilo etsang kwa. a re kopane le papa mo Pretoria ka Sheila's Day na bereka di kitchen. Yeah. Aba kopana le mogalabe na iperekela ka mo bo Iskoro ka mo. Yeah. Aba khatlhwa ke ngwanyana wa motlosa o mo pila Wena tshwaro. na mama ha o nna tshwana lona Mama so Miss yes. ke raga mmele. Yes. So Ke mama. So ke sure hore papa hao ha bona mama ha o na tsama ko pele yena le ko morama le a re o yena ka motse yao. Aba fa story. Wa ya motsama ko mora. No a ke re byanong o bona me wa bona re this is my future wife. Ba kopane somewhere mo toropong ya Pretoria mo CBD. Thank you. Ba kopane ko toropong. O mmone so mama na do cheese ko di kitchening
a ilo shopa-shopanyana. ya ba kopana le mokae. Yes. And my mom is very tall and papa ka ke PC. Ke mokhutshwane o mo lebelletsa re e re ke ko pela hae then ke mo lebelle ko pele mara o yena kwa ka ba etsa wena Ba ira nna. hey Se dutla mafetlefetle. wena wa tloela papa wa tseela mama Ka tsela mama. papa a ba le jealous mara So ke tsetse mama ne and I'm loving it. yeah I am loving it. yeah ne so Mjom, let's talk about entertainment before we get professionally. You growing up ke eng e leng gore no nya ko ba yona o sa hola or vele entertainment ke ntho e leng gore ho dile vele le rona ntse ya go yetsa Go bua nnete fela, ne? I think ne ke le ko middle school. okay And then ne ke na le that thing ile ya gore ga ke gola I want to be a lawyer. hey Ke tlo go ntse ke balabala ke bua ke le manganga. yeah Ke tlogile ntse ke le for I think ke tsetsa butaka Fat Bono ya go gae. Okay. He's a politician ene gone ya no. oh So ne ke le motho e leng gore ai nna ke gola go nna lawyer. Ai when. Wena? So ko sekolong ke nagana gore dio tse dingwe tse sbu o tsalwa ka tsona. Dilo tse dintse wena o ka wisha gore ga ke gola or nenneng ke batla go nna yana mara ebe go nna a ke re ngwana ga a tsala o tlhaga tshwere. yes So se o tlhagang o se tshwere ebe se nna se se natural ebe Yeah. se nna different le se wena o se nyakang, lakatsang. Wa bona? yes. So I don't know if I should say it's in up to wena or o tlogele nature e tseye khoso ya yona o diragatse so tlhagang o se tshwere or se wena o yes. feeling gore you are comfortable o se rata thata. Yeah. Wa bona? So gantse go ya ya ka o itse gore ke Motswana so ne ke rata Setswana thata ne ke sitse thata ne ke se phasa Yeah. so go sekolong ba tla be ba retsa go bo mmabana mmabatho kwa re ya kwa and then second born ya go papaka a buta go papa o ne le mokwadi wa dibuka tsa Setswana ne le mokwadi wa dibuka tsa Setswana o wa itsegela BD Magoleng ne le mokwadi wa dibuka bo le dintso tsa lerato mua le di masaiketegang like dibuka tse dintsi tsa Setswana tse re di badileng go sekolo le tse dingwe di santse di badiwa gona no yeah so ne le motho wa maboko wa dibuka tsa maboko okay yeah a ke itse maboko ke maboko ke o sereto oh okay maboko so ke nagana gore gape ke I'm also a writer akere okay yeah I'm also a writer so ke nagana gore ne ke ntse ke gata gape le mo motlhaleng Mo wa hae, so yes. me singing ko sekolong me ke ntse ke etsa tsona maboko ao me ntse ke ya for the activities I was very active ke rata bo di drama bo eng Yeah. ebe di nketsa gore ke dominate a lot and ke Oh, yona ntho e feleditseng nkirile gore ke feletse ke itse gore I'm an artist today okay but ko gae bona ne ba ratile gore ai man ngwana rona a fetse matric Yeah. ai sekolo se important le nne re santse re balabala wa tshwara fa le lefa you understand Yeah. because entertainment industry ke re wa itse gore ga se gabo mo ga se ga Hey. mmago yo re ba sentle ka la raola Setswana a etsa ke bo mma rona le bo papa rona yo go boima tshwanetse no ntse o e balance ka fale yeah ka bukanyana re ka business nyana o itseng gore ge go ka re yeah wa itse rona le something to fall back on Eh. yeah so now fast forward to you doing it professionally we start with TV obviously o dena o le ko raereng ko Moja Love abo Stofuza dumbela bjang era potso yo ke ra go le gantsi yeah ke simolotse ke le a plus size fashion model ka bo 2008 ko morago kwa okay re thomile ka yona this thing ya di BBW okay yeah it was all about saying to the community le lefatshe ka bophara re thoma this movement wa di BBW gore o itse ra bona gore di plus size whether o mosadi o re monna mara e ka re ga di tseelwe tlhogong Oh, yes, e ka re ga re yes. tseiwe ya ka batho ke tlo e bua sentle fela ka lerao la sona gore batho ba ba kima ema o a re bolela ko morago ntho e boletse la bisthuso ke nyako a ke nyako re nna ke utlwa wrong kanto wena o bolela nthong o re ka lerao lereo o lereo hey puo no ape ke ba confused ke busy ke re why mo otle mo netse re lerao lereo la Setswana Oh, ga re lereo. isa ko Setswaneng ke lereo 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 re ke se ka go badisa or ke bua Setswana thata mara okay guys
ile lona la utlwa ke eng lereo lerao la utlwa like in next door wona kwana hore lerao no mara a ke rano o bolela o feta so nna ke utlwa ntho and I'm like hey eish okay mara ya no ke a tswara no le re a ke sa tlo ba confused le reo ko Setswaneng yeah so batho ba mmele yeah batho ba re ba kima kere batho ba kima back then ko morago kwa ne re sa tsebe ya ka batho mara ke tlo nna ke ntse go interrupt nna phela o mogima ko kae mmele wa ko mokima wa tseng mosadi ka sampeta fonte ke tlo e bolela ha o mogima o pakile because le tekala kante gore le re ga ke mokima batho le ka ntse sa ka mmereko no mara le bola habe mola ne nka bala wena ka bala le kana ba re ke mang o lo ka re ngwana le gepe ola manyano no yena yes le na la mathekanyana makana le teng mo le teng so ala ba gima le pakile le sexy nka bia baby sorry ke as a compliment as ke zama ho mo correcta ke usaka wa ngitsi ya wa o itso fast ke mo correct wa bona so yeah mara lona ka re le ba gima it's fine batho ba net fela ke bereka le batho ba gima hanch you know ba le event la se le ba re buka ko teng ya di plus size what so ke itse batho ba gima but anyway are fetse ka gore wena o romo gima yeah so ne re puja movement o le awareness re buela bathong go setšhabeng gore le rona re batho re khona go ira se mongwe le mongwe a ka sire a khonang go se dira wa itse gore khale kwa le gone o tsena mo di advertisement teng di story di eng mo TV ne le those skinny models or batho ba le ba mmeleng go sesanyana wa bona ke gona ya no gona nka ra bona gore di plus size wa itse re teng go a bereke ga gona no so ke thomile ko morago kwa ka bo 2008 ke le ona plus size model fashion model re preacher body positivity on social media okay you understand so when Moja Love approached us okay what you guys are doing ke selo se sentle so a re se gaseng se bonweng ke lefatshe ka bopharapila on TV pause where's my camera okay it's here now this is what I always say guys hore o batlo nna mo entertainment industry or a onya go nna mo yona but there's something that you love doing it but are we post on social media the next thing were inboxa or no ke khopela le mplake he ke ho fetso re mplake ke bula profile ya hao ke nya go bona hore go plake ka ntho bonang ke yetsa ana wena you posting something se leng re related le ntho re go plake ka yona ke kry next ka mahare so ntho fetsang go e bolela yo bontsha the power of social media without even expecting anything from anyone iputsise hore nke le hore ne ba sa post ba bolela ka tsona on social media nke ba bile ko Moja Love ke re ke fitise yes me show me and then yes so ba pila ba approach tse Neo remember that mo gare ga rona ba botle Neo ke nana le a brand yeah o ne o la ke le o mo so wa tlhakala le kana wa gap Neo go mo fe o mo chabi Neo wala ne ke misia lena go state yes okay sorry aka o lebala ke re bana ke le confuse yes kana se wa msia lena kwa yes before ke misia lo so una tlhagantsana le sele a ira movement wa di plus size Black Diamond okay yeah so ba approach her and then she came to us okay yeah and then ra forma yona the team and then we went ra thoma go shoot how let's talk about season 1 how was the experience because I think it was a first time for you, ne? Yeah, it was the first time how was the for all of experience us. especially in reality show yeah it was komathomong the experience was it was beautiful it was nice in le la mathomo go ne le mixed feelings itsogile go tlhagella go TV but I'm enjoying this I want this yes gopola gore go lontse le monyane o nna le di dreams gore o tsemara one day ke tlo tlhagella go TV yes you understand and so now the moment is here and it itletse ga ebile ga ka isala morago wena eno idlela now that moment is here yeah but getting mixed feelings. My mom is no longer alive. She always wished me well. Yeah. You understand? There was a point in episode in which I wish my mom was here.
Oh, yeah, I think I saw that one. Yeah. Yes. So it's hardworking. Lona thata. It's stressful. Ke go bereka thata, ke reality show. You have to be Yes. you. You have to be natural. You have to give people gore maneo ke Ke mang. mang, Some yes. things they are deep, they are hard, but you have to do that. Gore you know what? This is me. Yeah. I'm dishing my life, my story to you. And my content was very sensitive. Yes. Yeah. No, yeah, content will do well. Moyon. Fast forward. You being a DJ, who did you Okay. DJ, I could say whatever se motho mo lomong a ratang go se bua gore ke godile ke rata music, ke godile ke utlwella music. Yeah. Ke godile papa ka letsa Percy Sledge mo koloing, you understand. In this industry, you cannot focus mo nthong e one. Yes. And the show, the reality shows tse di tshwanang le tsona tse re di irang tsena, they also have a focus fela on content ya bophelo ba go. They also give you a chance ya gore o explore, because Yes. they will dig more into your life. What do you like? What do you love? What do you want to do? Yes. They also help you gore o ga ba go nwe madi fela ba go batla content, ba go meeta gape halfway about Yes. things, because there's this thing that we call, a content workshop where you go and tell them about you, about what you love, what you can do, what you cannot do. I get it. Yes. So hence okay, I think I need to add more. I cannot concentrate only more on Stufuza. Okay. What if kausane go fedile and whatever, and now ke tla be ke setse ke itse ke lefatshe le lotlhe, ke tla be ntse ke bookiwa go di appearance what. I need to add more into this. You understand? Yeah. Ke godile vele yes ke rata music, but ne ko opela di church choir ke ranga okay, I've always loved this. Ke thoma go grow lerato la bo DJ. Okay. You understand? Yeah. And then I went for the lesson. Yes. Ke ile for the lesson mare ka se bereke same time ke ile for the lesson be ke di mala ke re tu. Oh, yes. Be ke didima maybe ke ntse for ke sa ire sepe. Like ke se tlhole ke etsa sepe. Yeah. And then life ya tla ka di challenges, show e didimetsengana. Wa tlhalohanya ka re no, but ke na le side hustle. Yes. Ke na le something that I can rely on. Let me start now. Ke boela gape go di listening, ke ikgopotse and focus on ke tswele pele ke bereke. Then I started getting bookings. Then I love what I do. I did not go for DJ because ke bonese bu a letsa ku utlwa monate fale e be ke gala. Ha ka ya ka go gala ke ile because I wanted it. I wanted to. And we It has let training always be been. for you. Ke ile to ke patetse tšhelete. Yes. You understand? So it's not a mistake. Yeah. Even the challenges that comes my way, I remember why I started this. I always remember why goreng ke decidile gore ke nne DJ. Ga ka ela motho, ga ka tlela motho. This was for me, my passion and everything. So now, as a plus size woman, what are some of the challenges tse long hore o kopana le tsona mo society, and how do you even deal with those challenges? Hello na la gala man. Bar la gala. Bar lona la gala. Why sorry? La gala. I get gore ke ibitsa challenge ne? Yeah. Or ke ibitse eng? Ga ke lemogile gore ga ke tlwaelege. Oh, okay, yes. Yeah. Mara na utlwa it. Maybe go go easy. Yeah, I don't know. Ke lemogile gore ga ke tlwaelege. Nna ke itlwaetse ebile ga ke sa tlhele ke ipona body ya ka ga se sepe fela monna, like ke body go siame. But go na le batho ba ba mmakallang. And then those are the challenges. Ebe ke ipotsa gore mara motho, we are different people. Ka maybe le e farologaneng ka di size di farologaneng. Goreng nna ke le different? Or is it because ke motho na go tlase ke monnyane ko godimo? Ga gongwe ga go ya gongwe ga go balance. Ke makalole ke basadi. Shem, maybe ba uduma o kana boletsa gore ba gala. Oh. So ga ke itse gore basadi ba problem ke gore or gongwe why ena a bopegile yana? Why isn't why? Okay. Banna o ya se wa itse gore ga go lebella le ga ntse e le gore maybe ga rate di dutla ga se type ya ge mara o tlo go lebella. Okay. Why well? And body shaming ga ke
ga ke sa tlhole ke tsikingwa ke body shaming Oh, yeah, yeah. and ga ise go mo go goleng kgaka I think ke thusitswe ke mama gore ke overcome body shaming ke santse ke le o monnyane ke santse ke le ko middle school you understand e ne e ntshwenya ne le nna ke lo mo kima ke apara skirt ke thomile ke apara size 8 nna ke santse ke le ngwana wa tlhaloganya skirt sa ka se se ready sa go morule middle school ne se le seto nna se feta sa batho ba botlha mo sekolo why nna ke sa tshwane le bana ba bangwe okay Maneo a ke re wa mpona gore le nna ke ntsang ke le mamago ke mmele wa mo gae ke di jeans tsa mo gae ke mmele o modimo go file ngwana ga re tshwane re le batho mo bophelong as time goes on ga ntse ke gola go tlhoga matselanyana body itlhagelela pila chomi ya ka re yo wena mara o na le pear shape body ya go ntle pear shape keng pear shape o monnyane kodimo ka re also body e ke montle now I started realizing gore no le ge ba ka ntshotla ba reng but there are those who could see gore Yes. ke siame then I started gaining confidence and then ebe ke nna le that thing ele ya gore o itse re keng ke bophelo ba ka wa tlhaloganya this is my life, this is my body, I cannot change it le ge nka gym ka itsanga the only thing that I can do ke gore ke tshele botshelo ba ka ke itlhokomele Yes. why when and then now ke godile over 20 over 30 now I can say whoever wa tla mo bophelong ba ka o tlo nkamogela the way ke leng ka teng ga o sa nkamogele that's your problem o ska ntsenya mo di problemeng tsa go o ska ntsenya stress Yeah. o ska ntsenya stress o ska tla ka di opinion tsa go tse di negative mo bophelong ba ka you understand I have a fight that I am fighting ke tsere matsapa go nnile bokete gore ke overcome situation ya ka ya mmele wa ka ga o mpusetsa go morago whatever opinions or whatever so na leng sona ka mmele wa ka Yes. eo ke yago not with me Okay. and I don't need any negativity in my life that's why go le gantsi go ra ke re it should start with you Yeah. if ga ba kgone bona ba bontshe o ba rute gore ba tshwanetse gore ke mmele wa go ba tshwanetse ba go treat ba go amogela the way o leng ka teng ge go sa kgonagala a ba tsamaye ba eng go batho ba bona ba batlo ba preferang because this thing ya body shaming e re lapisitse batho ba bantsi ba they went through depression especially basadi ba tlhoka lerato la rona ba ba golang ka mmele Yeah. and o itse gore bana ba gona nong ba itse dilo ba santse ba le banyane ba tlhalefile ba itse gore body shaming ke eng ba itse gore setse ba kgona gore ba differentiate motho mo kima lo mo sesane wa tlhaloganya so nahana o le motsadi le wena o le weak how are you going to console your child gore ngwana like my mom did Yeah. a kgone ntlhalosetsa gore I don't worry about mmele go ngwanaka this is your body rata mmele wa go whatever whoever wa buang eng ko strateng tswa mo bona a ira example ka ene Yeah. you should be your example to your child a good example to your child wa tlhaloganya so ge wena o na le low self esteem o le motsadi o bo o letlela body shaming go strateng ngwana go ga tlhaga alla o morare lo lla babedi mos a ona sapotang wa mo. yeah wa bona gore ntsang so body shaming na ai So chikini. So now I ke nyaka re bolela ka dilo tse emotional no ke nyaka re thome re bolele ka tse di interesting. Obviously mo kopana le batho ba different ba bang obviously he ba tlhahella ke tsona lo tsa di body shaming and then ba bang ka mkhobolelang go gala you know so now wena how is your experience or as your experience when it comes to batho ba ilong hore ne ba approach ke eng se o se boneng hore mara batho ba kopaneng le bona ba ne ba nrata ai batho ba ne kopaneng le bona ne ba sa nrate no batho ba pila o kare ne ba nyaka ndenge se fela how is your experience okay before even now o buella go mojolo como jolo okay but not are tlole the emotional part Yeah, that one no. I know re tlo bolela ka Yeah, yona. no. Yes. it's obvious gore mongwe le mongwe wa yang even monna even mosadi Yeah. re kopana ka re ya go bathong ka di intentions tse di different Yes. I get but based on I get put question ya gago o ibutsetsa mo gore as a plus size woman I get hona le kgang intsi kgang ya teng ya gore basadi ba di plus size re bokoa emotionally
we are weak emotionally fela emotionally iseng kwa no le gona ko ke atla ko okay yari yes we are weak emotionally and re di easy targets re gane sepe ba re dumela everything re dumela fela ga Sbu atla ke nna sure Sbu a tsena and then boss Sbu ba na le kgang e le gape ya gore nkile ka utlwa mong a re nna nka se bolewe ke tlala di plus size di le teng a e bua re le ko bea leng ne a re nka se bolewe ke tlala di plus size di le teng a ba founa a ba bangwanyane le mo speakereng ngwanyane o le a ba dumela ba re ke tla go bona leng wa e bona so e teng kgang eo ya gore re weak ka fela ka dilo tsotlhe because of what because ba re rona di plus size women re desperate when it comes to mojolo because re ba kima ga re bantle ga re ratiwe ke banna so ge monna a tlile ko nna ke le maneo ke le desperate ke se montle ke le mokima ke le weak ge o tlile ko nna ga ke sa tlhele bile ke batla le go utlwelela ka maikutlo ka gore ka nnete ke a go rata o re yang ke tlo dumela because ke feel gore Sbu ha tla ko nna tlo mfereya o nkiretse favor engwe etona Sbu ngiretse favor engwe etona no le nna batho ke tlo nna le boyfriend now I'm going to belong to someone you understand I am not going gore ke iphele nako ya gore ke go bone sentle gore mare motho ka nnete o tlile ka intentions tse di ntseng ya wa itlhaloganya ba rialo ha re kwa a ke re kwa go di kubong kwa go tlile o ka re gore ba re le ko teng ba re le a tswa so go di kubong gate no ga ba ra tswa go di kubong ba re gate go bona gate le gunya le bollo wena ba re le futhumetse gate di plus size di bula e kare o wele ka stulo se le se white se la chair le white serious ke la bona o wele ka stulo bo bula maoto ka phoso ya o ka mistake maoto a re so banna ba they come to us for that I could say maybe 75% a bona ga batle ka lerato ba tla ka dikgang tse ba di utlwileng ka rona ba tla ba tlo experience that gore ke nnete na gore di plus size ka nnete di a bula na gore di plus size ka nnete di a square na gore di plus size ka nnete di etsang a ke rata ntho fetsang go e bolela ha ona ntho ntenang o tshwana le re letsang la square le rutela dikobo man mara anyway topic for another day nagana mo di-sheeting tse white di-sheeting tse white di o tlhatswa ke mang na man anyway topic for another day re ke se ka dumbela too much mo yona wena so ba re futhumetse la tsamaya wena so ntho e ke bua gona no Sbu e tsamaisana le confidence ke buileng go mathomo yes so imagine if ka nnete ba ira yalo ba kopana le maneo o santse a zama go package confidence ngena ya ba bantsi ga bana yona confidence because of mebile ya bona vele ba ipona ba se bantle they need support they need gore ba gain that confidence gore ba feel alive again when you come we gatherileng yana wena wa tla o tla ka tsona di kgantse tsa go tsa go strateng tse o ne le ntse go makuleng le ja di go slow wa tla o tla go nna o tlo testa I'm miserable ke tlhokana le confidence eo ke feel gore nobody sees me nobody loves me because ke na le fupa ke na le ke yangnya ne e ntse re mengwaga gore ke amogela gore this is me I'm beautiful then you come ga o tla mo bophelong ba ka wa mfora ke nna show story se ke se bileng sa gore tshele sa gore ebe ke nna show gore finally someone came to me finally le nna ke firilwe finally le nna go na le motho o mponeng gore this guy ha mpone gore ke montla a ke re o itse confidence e sa reka I don't believe in myself I believe in you I believe in people ge ba mbolella go na le that thing ele ya gore you believe in people ge ba go bolela go na le that thing ele gore wena wa ipotsa like gore bona whether this is yes and that's very important so maneo o santse a believer in a word of mouth o santse a believer ko mantsweng a tswang go bosbuda ha tla kona shebebo tse pila bja ore ke pila be bo pila na bile ke rata di plus size e bilo sa wara eng mpeto phititi
Eish. Hasne na PTT zbudar gone. Out. Krele ntho na What's ya. gonna happen to me? Go diragalang ko nna. Ke wa mowa ke wa dilo tsotlhe. Some they even commit suicide. Some they never regain it again. It's not good. Na ke prefer gore motho mo lo mongwe a ratane le type ya gagwe. Yeah. Go to your type. If o motho wa dilanda re tlogele. Ga o gana le rona, fela le ba rona re na le dilandeng. di-type tsa rona. Yeah. Re na le di-type tsa rona, especially bona ba ba sesanenyana ba motho wa teng batho ba teng they believe ga ke itse gore ke mang wa ba re ileng a ba ra re rona di-plus size re rata basimane ba sesanyana ga se ba botlhe go na le type ya go ke type ya go I have my type. Yeah. Ga o ka nkira ke na le skin guy gore ke bethegile maybe o itse gore keng For sure. mare nna I know what I love. Yeah. They Okay. know me. Yeah, no. Hey, man, thing is. So, hey, ke tshaba tsena la deep. Cause tlhaloganya ke sa tletse yona taba ya di position or ba re lona la Ya teranga mola. bjanong ba bantši ba leng gore ba lebeletse cause a ka lona le di-plus size gantši ba dibisitse position e feng e re ke tseye sepe Wase go na le potso e go na le potso e nngwe ne yeah ke rata go e botsa ba nne ga ba nkarabe o tla botsisa nna maybe ke tla wa maybe le rata mepako ngwanyana o le opakile a ke re ke ntho ya mathomo ngwanyana o le opakile like marago ba rata marago ya ngwanyana o le opakile di-carefo marago a eng mare ge re ya kwa le lerago le o ka se le go tshware o ya king what is it about body ya mosadi the shape ya mosadi le size ya di-carefo le marago a gage keng di go entice go di lebeletse mare ka nako e le ya toa ele ebile go tswile foo nna I'm expecting ka mokgwa dilo tseo di le kgatlhang ka teng I'm expecting gore the moment re thoma re ratoa tshwanetse o thome ka tsona pele kore wa itse keng ga ke itse re o direng a di etseng o mpontsha gore di go kgatle ka mokgwa di go kgatlileng ka teng a ke re ke tsona di go tlisitseng ko nna sebo wa itse gore gona anong ga nka patlama mole ka ona marago a ka patlama mole ka re massage o mpresa ga one fela mo legetleng ko gore a re nkire mo mare ko makala letsogo la go setse le tsene ka passage nngwe ke sa itseng gore le fetile dio tsotlhe le ona marago a la fetile le tsene ka passage e wrong le kopana le batho ba ba rongwe he ba kopana le batho ba rongwe distance ya go tloga fa go ya kwa ke rile massage fa wa le feta mare ko utlwa setse o hema mohemo o mongwe ka re o tswa Iraq ka maoto bathong so that's my question gore position e ba e sianisitseng e ba batlang go e bona se ba batlang go se bona doggy ke doggy ba batla go bona a ke itse gore ba batla go bona mare dog style o ka thoma round o ka dog style wa thoma round ba thoma ka yona a ke re o jagile o batla go bona gore bona kgomo eo e wa bokanang kang so le nna ne ke re go araba bja gore maybe gore ba rate mmele o ke taba ya gore ka that position yona dogi eo o bonagala o le alright but let me fix something a se ba botlhe ba ba ikhonang that position o ena le banga yona no ke especially basadi okay because o tlo re body e be pila bona di-cafe a tlale e be pila ha thoma lebelela kwa nne so okay o nweng ha nna so lona marao le cafe tsa di sa bonala pila shem tshwantse a nne so ha nna so and then mo gore ho kukehe and then ho nna ke re dio tseo nna ke godile bathong ke la pele ke godile ke a peinelwa ra bolo ba ka dikoloi ga ke na nako a dio tseo ke utlwa botlhoko mo mmeleng ke a peinelwa sebu a nna ka a no go sa batlo kampatsa re nna ke nyaka go botsa maka nna e le nna motho a re ke be thampama mo wa bona mo
ke re pha a ke re utlwa botlhoko he ke seno ke re pha ke re e seng a ke re wa spanka ko marong okay yes mara ha ntse so ke a bona gore mara mo ka re tla ba le problem ko bethamo ke re pha or ho seno ke re wa bona ona ka mkho o ska nna fela bya wa bona tlo ye mo di video nyele o ke reng e emella ile ke emella ya lo ke ya tsama a gore motho tla ba sa itse tsona ma bona like a fitlhile pila le wena o tlo futhumetse o screama mo screamong wa zanga wa wetsa before o yo mama nahana batho ba bantši ba bolelang ka mokgwa o bolelang ka teng ke ba bona ba bolelang so ke bona ba leng dangerous o ye o tlalla ntho nngwe ha ena size so ba show me net fela dilo taba ke tse dintši nako ke yona e re darelang ka ntlhela you know I think I don't know if you're free to talk about this or not ne but I think when we met re thoma re bolela nna le wena o ntlhaloseditse ka experience o bileng le yona you know in terms of being in a relationship and an abusive one you know ke bola ona le mo hong ke boletse lena ya bola ka WhatsApp I think re boletse for more than 3 hours ka ya radio nga be ka chase ko radio nga be ka ya kontlung ra tswela pele re ntse re bolela ka yona taba eo I don't know if lore o free hore re ka jika mo yona na because I think there's so many women including men ba ilong hore ba ka mohare ga di abusive relationships but they don't want to leave or who be more batlohe why I don't know you know hore ke eng ba tshwereng a kids but maybe you can tell your story in bijana nyana fela and maybe advise someone o ilong hore a ka tswa a boneng ba re keng ho bile le hints nyana tsa hore mara mo hona le bo abusive nyana mo a khono tshaba before e ba worse nto senga se buang gona nong ka abusive relationship yeah ke gore a re ka bua ra reng bua dilo tse dintsi but o tlo experience ebe we lemoga botlhoko ba yona ga o le ka mogare ga yona mara ga o e lemoga same time o lemoga kwa se dilo tse dintsi di iragetse and one thing you should know about abusive relationship go le gantsi ke bua yana ke re relationship e monate ra di bona ba di poster ba etsang e monate o feelang gore fa gona go siame yes ga e manganga go ka fela e fela relationship e monate a perfect relationship e fela like e gare e be re sa le re maka le re ai man bjang yes bulu maneo you guys are lying yeah mara abusive molebe relationship e tla ka dio tse dintsi tse di akaretsang go nna le botshelo ba o mongwe bo bo dominating a lot go feta ba o mongwe go nna le maikutlo a o mongwe a dominating a lot ne and in most cases ga ke reng yes banna ba abuse ga le bona ba experience abuse mara ke fila gore basadi ke bona ba diragallwang ke selo se thata because mosadi o bonolo mosadi o na le hope remember gore men knows their worth more than a woman yes so basadi ba na le tshepo basadi ba bonolo basadi ba na le hope basadi ba gongokela and mosadi a heart of a woman is very deep to a point ya gore ya khotlela pelo ya mosadi ga e lapse ka pele wa tlhaloganya ga e lapse ka pele we have that thing ile ya gore go tla siama go tla siama o tla change forgetting that once he started once ya ka thoma are ke one way yeah again a thoma are war o le mosadi ke one way o tlo bua apologize war banna ba bangwe ga ke ba karetse banna ba bangwe or motho tla ke re motho ga o mo siametse o mo loketse o tsa advantage o tsa gore o setlaela instead of them ba e bone gore wa itse re keng motho o ntsiametse tla
tla ke buse bontle ka bontle tla ke mo appreciate tla ke mo atumetse ba bantsi re imetse re tsena mo di-relationshipeng re imetse re batla di-father figure in you guys re batla bo abuti mo go lona you understand you because wena o tsene ka mo gare ga relationship ka lerato le o la fake ga o ipha le chance ya gore go ne itse gore maneo ke mang what do you really need from me nka go thusa ka ga ke bua ka tšhelete ke bua ka emotionally spiritually and whatever you understand wena o tla ka dilo tsa go o tla ka tlhaloganyo ya go ya gore ai o desperate o mpontshitse gore one thata in 2 weeks yeah she's going to eat from seatla sa yeah you understand o bo tsenelela ngwana batho wena le wena ka nako eo o desperate you want to belong sbu a sufana sbu a go betsa sbu go ira sele sbu a go cheata ga o sa tlhole o nagana le dilo ka dilo tse dintsi go na le emotional le physical abuse physically wa go shapa wa go ira emotionally is more dangerous because you end up losing yourself. I am speaking from experience. I'm not talking about motho ke bua ka nna now I've been in the abusive relationship I have a scar ya ntshweng ena monna I have been there ke bile go di fateng setting because ke believe gore hi boyfriend ta ka ya nthata ga ke nna le ene gore o nthata thata ka nte ke gona matlong ke ra mo teng ke gona matlo bona weakness ya ka mo teng ke gona manyatsa mo teng gore e bile go ipatla motho go gaka wa tlhaloganya some di a ba berekela some of us ga di a re berekela ene go nnile botlhoko yeah you end up losing yourself like what o kgaogana le bo wena o feletsa le wena o ipona gore you know what nagana wena o ipona o sa botse ke motho mo o ipona wena gore mara I'm useless o ipolelela wena mo pele gore you know what ke useless man even that person ga just thunya a go thunsa or whatever you are going to end your life you are going to commit suicide some ba committed the suicide because of that relationship because of motole wa feleditseng a mo irile gore a ipone gore ga se sepe mo botshelong but who do we blame on that situation do we blame Sbu or do I blame myself do people blame me na ya te blame na why did I allow it and then ebe go tla motho re maneo why o allowile go nna ka mo gare ga abusive relationship maneo why didn't you go you run away ka tlapa ya mathomo wa tlhaloganya maneo king 1 2 3 1 2 3 1 2 3 maneo why o sa mo tshwarisa maneo banna ba tletse man you understand kana ko eo re lebeletse dilo tse dintsi I'm not doing anything with my life ga ke na dijo ga ke bereki ga ke na eng mo di mo tsona di face tseo le dimpama le di eng le di eng o nrobala a sa berekise le protection wa jola ga roba le gae go malwetse go eng there's money yes there is money lerato ibile is something else ya gore ke a morata but nthola re wa provide what's this and that ungulusa botlhoko mara so most people especially women banna because ke provider he's a provider o ibile with the situation sa ka wa itse re ke tla ko backgroundong e byang ko family e phua ho fitla kae ibile o krele gore you are dating someone with money yes go tshepisitse AMG what next week mo garabe ke o before Saturday ga go ntsha meno so you are caught between luxury and your life you end up losing your life because of luxury go ntse meno o go tsenya di false o rakela AMG o tsena ka mogara yona ke a go banyane mbaka le nna girls with Mercedes Benz ra poster mo le ga ke na meno ke a fela ganyane ke a fela and o tsia ke mang o fedile yo but after everything Jomi are you in love kale ke sa bona I don't know ke itse mathatanyana mantši before mara like are you in love no I'm not bras asen ke yena ga ke yole a re ha jole ga ke na relationship ga ke jole so are you looking I am not okay ha jole and she's not looking okay why ke tswa mo breakup nyeng e botlhoko okay yeah do I know about it yeah you do okay se le ra se banyana ka yona
Wa gopola kere? Yes, now I remember. Yeah. So ke na le go fila se le wa fila e kare I think this is the last person that I've ever loved like this. Even if le hang ka ratana. Nka se. Ke tlo no ratana but lerato le le kana le nga se tlhole ke ratile motho ka Motho ka lona. lona, Ke fila gore le le yeah. ne le la bofelo and it comes naturally. Go itlela. Yeah. Fela. Gore o fitla go gore le gore wa lebelle go mejolong ya go yo tlhetseng go teng gore mara why le so. Ke mo rata thata and le botlhoko. Yeah. Wa tlhaloganya the breakup was not nice. Detachment wa itse gore e botlhoko go phala breakup go phala dilo tse tsotlhe. Yeah. So we broke up last year and ka January be ke zamanyana ai ga go berekege ke santsene ke tshwere Dindenge se sela tsa ko mara. sentse ke tshwere dindengese And le ba batla mo batla ka nonsense. batla ka nonsense ba ndena and I think but I think that thing ile it's really because ne ke na that thing ile ya go compare. Oh, yeah, yeah. compare ha ke kopana le Sly kere mara why asa iria guys boo Yeah. boo and ke feletsa ke itebala o kra ntse ke ntse le ne kere yo what's in my boo Eish. Nere. Yo. so ebe ke feel gore e ka ga ke ready ke heta bana ba some they come with good intentions ke borega fela nje so ebe ke you know what my focus like focus it's mo mezolong ya ka mo DJing ba ka mo boeng ba ka mo diaparong ke reng ke be nice ke reng people ga ba mbona ba bone ka re ke nyetswe ke ntate o mongwe wa itse o montle fela wa mohumi wa eng that's how I treat and carry myself so mojolo o tla tla ka nako ya ona mojolo for gona no is not my priority first priority mojolo go tla iragala ga go iragala mara ga go reye gore ga ke nwe metsi. Okay, yes. All right. Oh, hey. Hey, director le ratsi ya cup ya no whatever ino nka mara cup hill. Oh. Ntsuna di safo. Oh, no go tsero so pila. Oh, asura ukunyezi. No. Okay. No, oh, tsara di peace job. O tsara di peace job. Tsara peace job nyana. Mola le mo. Hey, la ra bona. Bara itse bohobe, yeah. Ga itse dio tseo, di raski. Ina le tsa tsona hela tse leng gore di ntse hela yana. Yeah. Ya no, ga nke gore. Nature ke ne, o se motho a go tlogila re mora. Oh. Yeah. Brajai. Jeso gila re mora ka khanyi. What is ana denge? Ya no, challenge ya ka. Yeah. E mo goreng nna ke tla be ke re ntshunedise. Oh yeah. Wa bona nna ke ithutile something. Yeah. Ka moyolo. Nnete ke mentionile nnete earlier. Nna gona no ke ipuela nnete fela. Yeah. O tla go nna eng ke re botse ke re okay o itse re ke ga ke ba change ga o tle go nna o bua le nna ke feel gore okay go siame mara ya go bolela gore se solofele sepe se serious se sentsi go tswa mo go nna se ntsholofele gore ke ira di girlfriend duties. I'm not ready to do that. I'm not ready go ka tsenela mo mojolong motho a modimo ke santse ke le matsadi wa tlhaloganya ke santse ke le matsadi mabadi ya ka my scars are still bleeding so a re thobane matsadi sentle fela go se ke ganna le sepe se se even then se ka gore wa batla le ene o batla maneo le ene wa batla a ba re ka re o mongwe bile ke gare kona ya nna pele ga ke le tlapa nna fela nna baby nna ya nna nna bile ke dilo tsaka tseo 2 weeks was enough. Yeah. 2 weeks well was enough. Yeah. A ke re nna re ikhiretse di roomonyana tsa rona go ntse pila go sekolonyana ga o tlile ke go fa dijonyana motogo a mabele le sukiri brown ka trainyana fale magapelenyana ke apa bogobe pila ka khabitšhe go ja bogobe ke a go fa sente fela go nna monate fela go nna monate a kere go utlwa monate yey utlwa monate simane ya no se ke mo gating ga utlwa monate ke jam yeah simane ke mo gating bana dude o mo gating ya o buditse mang no like we need to talk nana monna ra mo se we need to talk
ke dilo tsa basadi but some things are Yeah, better but when yeah, they're ke mosadi ha ntse re baby we are we need to need talk. to talk ke re gate e bule he ke re tsena no gape le nna ke motho and that's one no re pelo ya go ke letlapa Yes, le tla pa le felletse ka. Le tla pa le phiatleile. ke butsa legwenya legwenya la office Hey, kan re na wa fa monate, wa fa monate. motho a rane ke ene motho so ke na le batio ya gore nna ke tlabe ke re ka itshamekela fela be gone so I feel gore go feletsa go se monate Okay. ke feletsa ke re lwa re ke feletsa ke e ka re nna ke heartbreaker Oh yeah. I'm not a heartbreaker le nna ke motho le nna ke utlwisitse botlhoko le nna ke a rata ene ke a igalla relationship Relationship, yes. ke but I'm a lover Yeah. ke le dombolonyana la modimo fela le ithatelang but ke kgona go manage go secure to protect my feelings I've been there mo mojolong so I know what I'm supposed to do Yeah. So you know what, after this podcast ne is no etswa. Ke di momo tse dintsi tse di tlotlang mo wena so ke ra gore ke a o prepare so make sure gore o hana ka wena because ba ile o tla ba bantši and o ka se itse gore ke mang a tlileng ka good intentions ke mang a tlileng ka tse wrong so after podcast unless o kry-a motho before podcast etswa mara he se no etswa o molo mongwe a tlang sorry ba fetsong ka mane lang komanya gore lang kwatela or la commenta snacks it's okay o a tlang after podcast etswile mandenges o mohane ebile o ka nna wa re se buitse ko o hane wa itsa ke re bile tshoma ke tlabe ke go tla bontshwere gore hey ke ba nna ke itse go ba moshimane go thomo re ha e ka re ke kopa 10,000 oh yeah okay yeah kopa 5,000 wena bano monga tla e rwele so mara a sa tla ka good intentions e le mo gore 10,000 a re tshwara o re 15 a re monna go batla gore a tshabe o mo kopa tšhelete o ile ya ile mara se ba botla ke rona le ba ileng gore ba tshwara banyana ka tšhelete yes o tla ka yona tšhelete o thoma gore a ke dilo tse nnyane o re kgopela 5 o fe 10 o re kgopela 10 o fe 15 o re kgopela 15 o fe 20 mara gona ne ntse bua nnete fela re godile man I know gore batho ba bantsi ga ba believe age yaka ne yeah ra tshwana shem le na miss to that shem ba mballa go my 30s I'm not there I'm over 40 guys so ke firiwa ke ba oh botsuntsu a shema bontsu se mana ke firiwa ke ba but ke di big baby ga ba jumpise oh because plus bana ba no tswa diteu ke ra tletse ditelu mo so ga ba jumpise and then ebe ba irang ba improve thata ba improve thata ya ba berekisa matla a feteletseng a ba batla go controlla ntse le mmagwe wa e bona a batla go controlla gore le ko mpetong go ra ira yo hela tse di go isurkeng ba tsena ra peinelwa tlhosiring ya lo isur ke ra ke tenegile gore ke a batla gona mare ya nong ba exaggerate ba se go tlhetsa pene yeah no o itse ba days di so go botsa ke re net fela mo ho hana nako fela eno bo rona le go ngakenya go ya go teng wa bona just for control mara I'll ask you this question anyway have you ever dated a public figure, a celebrity, and how was the experience? Let's not even mention names because nako tsora ho tliwa nkiza ke nga ba bitsa noka number plate ka ba swabisa wa senyeha wa nka o sabola. Okay, yeah, I have ke yona relationship ke go bolela ka yona. No na I would get na I know yeah ke yona relationship ne ke bua ka yona gore fedile ka January it yo nearly short and tough at the same time. Mara wa di bona yo batho nna yo ba ka je go le mbiseng ke di bone magole ke di bone ke boss wa ka se tsawe I have dated one yeah yo it was tough and we itse gore ke mojolo ke pride ya ge ke gore ke celebo ke tshwantse ke mo file I don't know if it have something to do le mohlobo wa leng ona
ba bang maybe ga ba yalo mara ene na berekisa thata that gore ke mo kana ke mo kae ya yimi ndoda one time a gona ntho botle go to be in a relationship with someone but wena ka re se thotsela fela you don't have a say ne go pala le a simple ana tle go nna a tsamaile go bosigo o a tsamaya o ya go ntlo a simple baby are you home skantaola wa mbutsore I am telling you like I just or ke ego or thing like so ke a bona gore mare and I don't le nna o itse ra no le nna no ke na no go nna le sebokonyana gore no but I mean yes I do love you yes I believe that we are in a relationship man why are you treating me like this are you in a wrong relationship se le ka mutsa ka re wena e ka re you are one of the people ba ba yang go banyane ba re ba betha di one noto bo fihle go nna le ntwe go tshwara o bo makala o le in a relationship no rile wa feta mara wa fitla wa stuck so no berekisa bo for sport o bo le ba gore bila mo ne ke re ke a feta mara go apala gore o feta hele gore wa feta feta hey ebile re motlwele before re ntsha le mabitso a pesela ka felletsa ke botsa my wife gore bathong this person meeting mo frostana re mo tsereng ke family are this and that about me imagine motho a nagana gore nna lo ena ra jola nako I call that person a brother ka re mo bathong ba every time ke re mara ke gore bile ene like ne ke se mere ne re ka se jola like re tloelane o fitla mo bathong like nahana mara like mara like guys are you for real re ka se jole a ono re ka jola le re ka re za mo jole ka se loke le beke ka se feel like a o khona hale like a o khona hale guys no a o khona hale yes brafan me a o khona hale o tla o tshehale nna ho fetsa fela o re ke jola le o mpone ka ilena nako a kitse le go nna ka tseno ke itse go nna go se go latile yes and a ka tsena lo tsena ke feletse go gate so ma wena a re tswalle ka hore ke eng e leng gore batho ba ka expecta is the show coming back very soon or you can't disclose now and what are you up to now and if there's upcoming gigs ba o kra kae if they want to book you ba o kry byang social media if na le manager na le number tsa manager or nya go fa fela di number gigs but ashiba okay about the show I can't disclose now okay yes yeah ngasi buidi yes dilo tseo and as I said gore ke nna maneo magoleng Facebook ke maneo magoleng both page and profile ke maneo magoleng Instagram ke Emily magoleng TikTok ke maneo magoleng ba buti batho ba modimo wa itse ra leka ra zola di platform tse to some of us ke di office tsa rona ke our bread and butter tsa rena ga gana le bo high hood high what na bile mo HUD mo jolo wa na lo mo so HUD social media I do not do that ga ke o bua le wena ga go entertainer e bile le na le scam nyana sa gore motho tla ba re o tsena mo o zero irang o tsena mo page ya go bona ro mane ke DJ eng hi how much do you charge how much do you charge okay spane ke seo hi wa mutsa dipotso go kae go wena mang eng oh no give me your numbers let me just azana kwana re when am I seeing you block you understand so Facebook both profile and page Maneo Magoleng TikTok Maneo Magoleng Instagram Emily Magoleng so ke le tlogela ka molaitsa ra itse gore mo botshelong ga gona sepe se o ka se dirang kwa ntle ga go rapela ntengese thapelo ena le matla thapelo ke yona le ga ile gore ka dinako tse dingwe ra tswafa or ka dinako tse dingwe re dirilwe gore re tswafe motho wa lefatshe re tshela le sera re tshela le motho wa lefatshe ka metlha le ka matsatsi mare gore o feletse o bone tswelo pele mo botshelong ba gago before ka tla go nna o tlo batla advice or o tlo batla eng ga te sedila me mponisetse tsela ke ramasedi ke modimo wa gago mo nthata yotlhe just go to your prayer corner just pray block everything in negative tlang mo botshelong ba gago ke go tlogela ka se ikokotlelo se se reng modimo nthute go amogela dilo tseo ke sa kgoneng go di fetola o nthuse ke kgone go bona ka leitlho la semoya seng leitlho la senama ka re tshela mo lefatsheng le letletseng ka sera
bo meno masweu diphokoje tse di apereng letlalo la nku ke bua yalo ka ditsala ke bua ka family ke bua ka mongwe le mongwe fela wa le mo botshelong ba gago wa tshegang le wena go fa ka go tlhaba ka thipa ka komorago phenyo ya seo ke thapelo bona mo gaetso setse ke tsene ebile ke tsene wa itse ke tsene ke lebogetse go tla ka kwano as bu ndanyese Sly J ke a leboga gore be le mmemile ka kwano ka Mostamto a podcast wa gago wa maloba le mabane maneo o magoleng stutla mafetlefetle le fura la modimo tsala ya me mo gaetso bona ke go rata le rato oh ikutlwetse o ilaetse tswalletse and then a ke tore o sa etsa na o na le radio e bethang online le direct le mo WhatsApp o sa e betha yeah I do and ba tlile go utlwa go le go ntsinyana ka nna because ke tlo thoma go gasa dikgang tsa Setswana go gareng kwa FM okay starting this coming Saturday okay yes so you see she's here and then listen to little mona show ha ba tlo disclosure e re ke bolela le family ya ka ya ko Moja Love we still here you know re bana ba lona so maneo a sho una le sibundenge so ke stufuza ke rekere ora ba re fa ya rona or re feng show ya rona please we can have our own show ne rana di presenter please but guys thank you so much before we like la earlier o boletse something no bolelang ka hore banna marao this and that you know I once was that person ola o ilong hore ke lebella structure sa motho until ke find out wa itse o tla find out yong ka find out hore mmele a o tsamaisana le tlhaloganyo listen mmele ha o tsamaisana le tlhaloganyo gore ebile ntwe west ko hore motho wa teng ana le mmele o modese a bule ka mo a tswalle ka mo go bule ge go yes so ka ithuta nthola ya hore you know what e re ke bone motho ke rate motho se leng gore modimo o mo file sona whether ke bopila or ke body or ke eng eo yona bonus but I'm not gonna focus on that because most people ba focus on modilong tse ilong hore di wrong I mean now if lo re motho o tla mo wena o le so ne a o rata because o rata body then you lose weight o tla o ratile body o tletse body o mong o rata slender ha rata slender motho la a gain weight on o motloela because bolenda a bosa le teng o tja fatshe o nyaka doja so ba ke bane ke bua ka bona gore ba tla go rona ba tlo experience ha tla tlo experience wa futhumallo a ba thoma abusers dotla sa modimo a re lose weight o palla go tsamaya kere and o krelo le so o tlile o le a o kra o le so a re lose weight thoma go compare le di girlfriend tsa di chomisa gaga gore bona mamang yeah and the other thing e ke lebetseng gape ke gore you know I don't have kids. Oh yes and I wanted to touch on that also but or maybe no. Because extremely sensitive yeah I'm still struggling to have kids. Yeah it's a very sensitive issue e leng gore ga itswe monna e ka I remember you told me about it yeah e ka setswe it was my content gona go Ostufuza so I have tried everything thing is like ga gona sepe se ke sa se lekang mengwaga ya tsama yeah I'm over 40 Montwing I bolelang ene maybe she's not gonna say it but I'm just gonna say it what pains me more kan try bolelang ko hore o palle ko hore o be le bana because of motho a abusitseng yeah motho a abuse to an extent ya hore a o khawate mo mmeleng hore o palle le ko hore o be le bana that's one thing that pains me more ka story sa yes but okay ke hopola na mo ka re le lo checka the doctor and stuff so vele nothing will happen but obviously you want kids. Yes I want kids la mo one fela but you still have hope. Ngwana wa ausaka setlogolo sa ka se 20 o belegewa bobedi 2 months back. Ash and ho etsa ho jo ambor ke ho donate wena ho adopta as an option. I think that will be my last option but no, I know I wouldn't do that. I know I wouldn't do it. No I don't want gate gona le di go tseiwa mo wena maybe go tseiwa mo nna ba tsantsa ba etsang yeah
Oh yeah, as Yeah, always I'm busy no, ke busy ka research ya teng ke batla mara ka kopela o tse spam sa motho mo right ne so no go tse spam sa ke la ira ya utlwa gore ga ke fela zo re ngane o samang madubula ge ga te go nwa nna re gore go dirwa ela nwa mfo ba ga iso letlo mtekang eish yeah mara okay kopela o kre sa motho mo right o se ka kre sa motho nyano mo Ko itse gore ke sama. okay but oh yeah o ka se ga di kole maina oh yeah o ka se and also so wena pila you ready hore if ntho e ka etsa halen then no, wa ya itse ke fitlhe mo catch point a o nya ke ya gore- papa a nne wena le ke fitlhe mo ngwana pointeng ya gore ke batla ngwana go siame ke batla ngwana le nga kopana le sly a mpha ngwana a thula ke plus terena like le changane le fela na le motho a ke rutla ba re tsa machangane di go batla ba re ho tswalletswe ba re a ho berekehi tsa machangane o ke ho thu a mingile ka nna le lejangate a ne le swaka le sorry braya ka ne le swaka a me se mo krele changana le swaka swak bonzo no ngongo sa swaka you like serious this issue ya ngwana man it's yeah yona and ingira sensitive because when someone a bua thoma bua le nna ka bana o itse gona le batho ba bang I don't know if they are ignorant or what ha thoma bua le ene I don't have kids thoma o bua dio tse di snacks why king oh yeah ana sa understand sa itse hore I don't want that ya no nna ka o tlhalohanya mochame no I understand so any help or any whatever maybe ba can refera gore nka ira eng ka etsa eng like yeah this is my last hope I don't know anymore gore tshwantse ke etseng okay or no and I 3 e fitileng ele maybe ne le yone ya bofelo I don't know I me ba fela a ke sure ke re gutla ba re menopause di dumbela o ka re wa tswala o sa berekea a o seng go fitla go menopause gore o sentse le da a ke so fihle mara ka re mara wa kokota go kokota ona wa kokota so I'll talk to some of my friends by long hore ke di doctor I think maybe ba itse di doctor tse ding tse leng hore di dila ka ba bana and then maybe something se ka tlhahella so yeah I'll check mo di tshomeng tsa ka tse ke na leng tsona tsa di doctor but thank you so much for coming Mchome tswella pele o pushe and may God open more bigger doors for you and keep on shining, keep on doing what you love and keep on doing what you're good at. You know, this is Scamto Podcast. Remember, we listen to Sly J next multimedia. Nalwena, a re kopane very, very soon. Second half, bole, ke o rata fela itse gore modimo o rata go feta ka tsela nna ka o ratang ka yona. Tango. modimo ke o